Reka mbasuze rero nshuti bakunzi ba Nyampinga TV kandi mbifuriza kugubwa neza aho muri hirya no hino muri gahunda zitandukanye. Reka rero mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Imirwano yongeye gukara ku munsi wo kuwa kane tariki 24 z'uku kwezi kwa 10 aho nyuma y'agahenge kari hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Congo FARDC batati twabyutse twumva amasasu ariko nago twamenye ibyari byo, ariko twaje kubwirwa ko ari M23 ndetse n'ingabo z'igihugu. Twe nago tuza aho tujya ndetse ntituzi n'icyo gukora, gusa turimo kugerageza guhunga ariko rwose birakomeye kandi biraturemereye. Ino mirwano hagati ya M23 ndetse n'ingabo z'igihugu yakomeje gufata intera kugeza ku ifatwa ryatumwe mu duce twa Congo bikozwe na M23. Bino bice byafashwe n'uyu mutwe harimo umujyi wa Rucuro, Kiwanja, ni ibintu byasabye igihe gito cyane kugira ngo tuno duce tube twamaje gufatwa. Ubwo tariki ya 18 Ukwakira muri uno mwaka ubwo yatangaje ko tuno duce twafashwe, ndetse uyu mutwe uhita unavuga ko hamwe mu bo bigaruriye harimo n'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo. Ni M23 yakoze ikimara gufata bino bice bituyemo n'abana baturage. Nkuko bamwe ndetse muri abaturage baganiriye na African News bahise babitangaza, bavuze ko abarwanyi b'uyu mutwe bakimara gufata uyu umujyi harimo Rucuro bahise bakoresha inama ebyiri zo guhumuriza abaturage ku bijyanye n'umutekano wabo ndetse n'ibyabo. Aba bababwiye ko kandi babarindira umutekano, ko batagomba kugira ikibazo. Uyu ni umwe mu baturage hagira ati nyuma yo kwihisha abandi bakagerageza guhunga nibwo twabwiwe n'abasirikare ko dushobora gukomeza akazi kacu. Abana barimo barajya kuvoma, abandi turimo turacuruza. Urebye ubuzima bumeze neza, ariko nanone ubwoba nago bwabura. Nago wavuga ko ufite umutekano mu gihe urimo kumva amasasu. Nago mu by'ukuri turi amahoro, ariko kandi nanone ubuzima bwacu bwakomeje. Utu duce twafashwe nyuma y'uko ku munsi wo kuwa kane ni umunsi ubwawo warangiye M23 ifashe umuhanda uhuza Goma ndetse na Rucuro. Imodoka z'ibicuruzwa nazo ziragotwa. Hari amakuru mu bitangazamakuru bitandukanye bya Congo avuga ko nyuma y'ino mirwano yasize M23 igaruye bino bice, ndetse ko n'urugamba rushobora gukomeza gufata umujyi wa Goma. Ibi bishobora kumvikana nk'ibidasanzwe kandi koko nta nubwo bisanzwe. Gusa nanone M23 ikomereje Goma yarangiza ikanayifata. Ibi ntago byaba ari ku nshuro ya mbere, kuko no mwaka wa 2012 byabaye, ariko nanone uyu mutwe ukaza kurekura no mujyi kubera igitutu cy'amahanga, ndetse ukongeraho ko leta ya Repubulika ya Congo icyo gihe yari yemeye ibiganiro n'uyu mutwe. Kugeza kuri ubu M23 yashyizwe mu majwi na leta ya Congo ko ari umutwe w'iterabwoba, mu gihe ariko uyu mutwe wo uvuga ko wakiriye neza umwanzuro w'inama w'abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Umwanzuro wasabye ko imirwano yahagarara, ariko kandi nanone ko utiteguye kuba wava muri bino bice yafashe harimo umujyi wa Bunagana. Uno mwanzuro kandi icyo gihe ukaba yanasabye n'ibiganiro M23 ni umutwe Repubulika ya Congo ikomeza gushinzwa u Rwanda ko ari urutero inkunga, ndetse no ku ruganda kenshi ikabivuga ko u Rwanda ari rwo ruba rurwana mu mutwe wa M23. Ni ibirega ariko u Rwanda rwakomeje kwamagana ruvuga ko ibyo nta shingiro bifite ku bibazo by'uyu mutwe, ibyo ahubwo bireba ibibazo bya Repubulika ya Congo ko ari nayo igomba kubyikemurira. Nyuma y'ano makuru yose cyane cyane ajyanye n'ifatwa ry'ibice bitandukanye n'ubundi byo muri leta n'ubundi byo muri Repubulika ya Congo, tw'ibice bitandukanye n'ubundi byo muri Repubulika ya Congo bikozwe na M23 ku ruhande rw'igihugu. Ibi ngibi byakure n'ibindi bintu bidasanzwe birimo no kuri ubu ngubu intwaro zikomeye kandi ziremereye zirimo ziregerezwa ku mupaka wa Congo n'u Rwanda. Ibi ngibi bikozwe na Congo, ndetse ingabo z'igihugu cya Congo zikaba zararitswe aho zabwiye gutegereza amabwiriza mashya zishobora guhabwa uri mumwe mu myanzuro yafashwe mu nama y'Kinshasa. Iyi nama yateranye tariki ya 29 za kuno kwezi, aho ino nama yari hagarariwe na perezida w'igihugu cya Felix Tshisekedi. Mu byayivugiwemo rero harimo ko mu minsi ishize hari abasirikare b'u Rwanda benshi binjiye ku butaka bwa Congo kugira ngo bafashe M23 maze bashe kugaba ibitero ku birindiro byose bya FARDC. Muri no nama nkuru ya gisirikare rero ni naho byatangarijwe ko ambasaderi w'u Rwanda ahise yirukanwa mu gihugu mu masaha atarenze 48. Ikaba yarasabye ko hafatwa ingamba nshya harimo guhagarika ko
abantu muri Repubulika ya Kongo. Ni inama yasuzumye kandi n'ibintu bijyanye n'umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kimwe muri ibi byemezo harimo n'icyo kwirukana ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byemezo bikaba byarakurikiye byinshi byavugiwe muri ino nama, harimo ko ubuyobozi bw'u Rwanda bwirengagije kenshi imirongo migari, imirongo yemeranijwe gukemura ibibazo by'umutekano mukeya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo, mu gihe n'ubundi umwuka hagati y'ibihugu byombi utameze neza, urimo guhungabana. Muri ino minsi yose ino nama kandi ikaba yafashwe no kwirinda imbwirwaruhame ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ibindi bikorwa byose bitari byiza. Ibi ngibi bishobora kwibasira abavuga ikinyarwanda kugira ngo bidateze umurindi ab'ino nama yise umwanzi. Reka mbifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino muri gahunda zitandukanye. Reka kandi nshimire nawe ubasha gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.